ubačaj, Livaje, dolazak Krovinovića! Vodi Hajduk 1:0 nakon prve akcije po desnoj strani ubačaja. Marka Livaje naklonio se, Filip Krovinović i bijeli su prvi stigli u vodstvo. Ide to u gol! 90. minuta, pa kako pogađa, fantastično. I ovoga puta je ušlo. Svijeća na rub kaznenog prostora, ostao je Jelenić na skoku, odbilo se to do Pilja, još jednom Pelumbi, pa udarac i gol! Gol, gol, gol! Leon Belcar! Nažalost, bez pravih udaraca, možda sada Ndokit 1:0! 1:0, Ndokit je zabio s distance na samom kraju ovog prvog poluvremena i Ndokit je zabio za vodstvo Gorice. Evo prilike možda sada za Lokose, tu je Kalajica, Kulenović, blok, još jedan Kulenović, pao je Duis Strugan, Kulenović! Kakav gol Sandra Kulenovića! 96. minuta!